Jadi hiti kesehatan hin, kita lamputin, kita menga, awal lo aja, nanti kita jing bilang, baca dia lampati, baca dia hiti jo, agak sebab nomian lang, tujuh hi kesehatan, kita lamlan kadim jing, hubungi tenjong, nesip dia tu kata senin. Jom let Krista mina ini kihat tim di pakai min ketim kegipain lam kai ti nak no ten kalungin kui macha jom idon sel ba ko mai ke jom kan no to ma ka hin amo jom an no to ma hi jam hat ta jam na leng pa pi ba ngai ke jam hat ta hi ko kan no ka sa amo wang no ma sa di wang ka he kon ken no ka sa le jeng Patinin kita bangga umum sungalam kai pai pijaru patin thamba ahe sule magana jong tau na ki gelo so tibin wazan kon he ki ali athum channa itele kilomin choi ka ngai to a hele chu sei thip ji ele vai le sa thip ji a nin gelo ro mei te hin patinin Krishna jalani ngai lu nau jalani ku hi tin ka kila in no jan pathin ka thangwain pathinin pakai mina insung mitha tha ipi jing pathin ka thangwai he tenzong ka taw na ka hin su mil lo mo ng sa nei bin namo jong taw na nei ya lo jong gulang ke ke hin chule naw nu so kilo nei si hi ma gulang ki hin Pathin wa choi la sa jo he pathin na to na ne ta ta hi ji chu amari na ta pathin no me hi na jong akum jong hi jini pa ho me te ta na jini te na ding ti po te akin ho te na ding jong ta na nei si ka hin min sit sa tu hin ke ya ding ti na he uzan he Kihen nizan ahi jun kasih no atam he jengin jong le thalbilai is in nipidin jong kibentin da bisak pun tunwai ke wa ka kithin thin jengai tan ka to ta ai ka tam mo ji hin mo si ada ka hen nakala ka tam mo ji hin ko si kitan ko ahi phan so ta kan la the no mai the hin pakai mina minhe thingin kong par he tunin lem khom ong za nei le nom ka sama ma jingin lem khoma hi atika ma hi le tu ni ha he kai khom ki chai chai le in lam chi de tam ti hi ka ngai tu hi lam kai pu to ka kyo ka thei nai poi aman ipiti ne ki gelan atin ken jom ka he tu ka ti ji ka chi ta ai ki nai lo de hi len ko ma zau di man nei de sa wa hi len ki khop ki khen khen len khom ki pan beijing ti na yo hu hi yo bung hi asu tha khat kam ki khop ki khen no kai ni wa obin ni len khom ki chai ta ki pan ji jing ka le jing tho ki ji jing ka ji Christmas ki chai ni bang ji ketim nom chu dolam ting nga go lo po thang lo wa yan khom long no dai bo lu ti chu ka sei lo nom hin bon khial lo ngai pui lum thana hum ki bon hin trong khat pathin wa choi lai sa khom liu chu lum na chim se na de sa ja pen se tu hi enjoy ka sei nom khat au min tu jing tu de ha kon dak bai bun hang pa pa tu me ta na pa pa me na hin se ka chu Eho society, AB society ading ngahin. Kuchung kati say ngahin. Amy kati hi kaham na tingin naging nazado kataasan. Tulay, gam sumay na ngahin at zat na natin kifyan vang zin mo rin. Kuki pawa tuy siya ay thado na ngayon po. Thado pa wai siya ay kuki na ngayon po. Kaya king kati na daw siya thado pa long ng low. Kuki pa lang ng daw ay pang kaman.
ya Amy Apau kan ti jin ne he them devin ka ti movin Amy tel a china zo sia ka dei lo ka ni sei to nom ya speaker pa ko na dinga pathian ba chela sa I ko ho hi I bol lo devin ka dei ne zep chu hi chu speaker pa ko na dinga chun la sa ngai ko na tu ne ha kon dak pa bo lo Amy society sungai iman no ai ba adi lo kan ma chu pathian ba choi na ding ai sa dio hin speaker ba ko na lang man lo hi chu ka se ko he ti chu an he tim tin ho bu mi ten tun ha kon dak pa tor pa ama tu sia ko han bin mun dan zo sia china I ha man jing pen kan ja chu di ka sa ko ja chu chi I khia ke ba le khia ro te chu ka se ko he tu zan hin farewell sermon dan tu lai lung sunga poison sa nung sing ka kapuna ka min puzan ka se moment Christian hin ko man now kun zawal centenary man jong atuntan silver jubilee Diamond Jubilee, Golden Jubilee mga kitamta. Ahi, ito siya nga at ihelo kahi kapuna siya pihan tayo. Pinta ito ko, isa hindi na nayo bang ipon ng kasaya. Tu ka ngay, may itang study ko, ka ngayon mo kumiti. Tu ka ngay, pinta ko, ngayon mo man natin ihelo di pa na hita po. Pakai ba manay pa siya patsin na ha tongin di pa hitay di kasi ito mo he kisiyem pa kisiyel pa na ito po ikisiyem pa no ikisiyel du pa ni val ka sa tay tuay pakai na ha tuay to ba patsin ang lamut ko isa isan de bidal de pa langi tulay I Christian ten ipon na pero leche video ti usan ka lang kilang si jong hitutu mangja Kang holding ding ahin Bible choice of sin Luke Bungni Tu sim kalai simbana Jang som na sigi som lagi kain sim ding ahin A choy lo ho Christian na ba at ang wading keman sim kilingi So in Hicho mo pa nung Hicinaw sen tu chan do Aza uwa kisay chu ahe sakta bin ahin Jadi nazawa kermoi cinggo tu seju asal pasau se kidang asabin ahi zon bungko cangli sunahi pecai solpa nai to di beta ve koi mana to thelo na zan hong ahi pathini na tu bo chawan to ti bo ta hen tar chom chan nei ti Kaho masanga ay hol sa kapati Kangay nung masanga ay ngayon nang manihizing naman katambay pa Tutsong program hasang o kung nalasak mo yung kahambay ko nagbaga Program kitsay namin hepa Alam ng kazon kadenti Nahinga tao na taman na rin At saning nalasak ng manihizing pinagbaga Padzang ho bumiti sa pagka Program sungadam mo besin dungdung tiap kuisan imat sa umlo ng manday pun kibahe pa. Tuza na kikop ko masay na pagka mga form tiyan naman daman ay pinalize din. Hallelujah pa naman law pisang tagatambay na. Amen. Law pinali zangan at hangman at saan na zausin na ngayon pinatsa na katapos. Pagkay pati natsahit na nasam na ang kading opa. Tuza na nga tusay ng Panginlang program kamitin ng mahang kisong yung napagkaan. Ahin nga din kasupite zo sino sunga nang manahin pa nga hepa kapor kato zo sino nang malo pinahizing pinidingin kahin ko izakay kapatya ng mga hantay na panpinangay sa katao na son siti na ako ang lahat ba at isan man tayo na doon kapag kaya data Nazareth Jesus Christ namin ang katunahin kangayon ko bumiti Tuzanin kuisan kalungan kilang
pakai Yesus Krista inungam lo na aje dem tuni ipakai Yesus Krista hi ewo ama hum kila ningal lang dine tunay amun lo din ay amungam lo din ni kita minti katinay ay ray tuzan san barat sa dahil pakai Yesus Krista atasan sa atin zo siya puy nga van sungkon ginto tuin Iwo bumi te ehin ko taban lang ile mizanit pakai kangana sota ay lawan opa nang mer buka kangala hite te din mizan akindem di kangay to sila talong sunga kanyaw lai to sila ipiti aile ipakai Yesus Krista imu ngam zilo kahidem azizu Matinin bolin di ay bolo seperti kesel pakai sin mi pakan nahi na boli ati na mo talo sin Christian mi pakan ina na pakai na mungam lo na tami ay lawai le Christian sumino kan nahi nahi pakai sin na boli nga na piho zo sinanung sunjin tunin na pakai lamtong am loading nino nga gulang tampi uwe dito sana kasi no mehi kanyaw lai kanuin ni kanbo keho numei ka se uca mi ngala numei ka se pasal mini pasal ake ta pe kahi kanuin bo lo na tong te kahi si uchun kanu ka pae pa si a lo na tong ni si a lo na to kahi ni kani kanuin bo Tunile nauto ne kithodin nanan na danunding hoy macana na polo din insunga tuho zo se na pat ke ni kahung ke ka kisil na tingon tuho ne na thadin video ni hale bu na no hunding na una ne kitho pi ding he tin ei vai ha hani asai na chi pi se ya kahung phat le mai kum kan tu pi ding hi ati ni ola ya mai kum ni ki chu ji kanu na seizo situ henge katita ay la kanu apoto zo sun kim ganin kaloy pa ahong ini piyong sayang daile bahar bacaka ma chiti tulai cha pama bacaka buat to na ei neolaya chunin ho kaya sai chang jani chan di ka cha ki ka ji kaloy pa ni chung sai pa na chun Iku baik kalau kanuin na polo de tie nawi tie gopal tie gopal so kare pur kat laile ni kai chahila tile kathau he kan ti tha cho ale ba nai gopal ki nei jone bai na odi sai chamlong ki nei lo wa kat laile sai cham chi na mulam dim se na cham se ni kai pu hi ne tire kalung sung chu kung ki hong jang ki nei ta ale ba na ni se ap ta ale ichi dingai le tanau iti lim nam ta kati kem chalahun ki chip sai tin nang la na po nin lang ken bu tim cha ka hin zui din ku zo a episode to de an ta Alire ciparin kahin bolon ta kanu se zo se chu kanu sundil jeng ta kaloi pa nei tin ka chi uzo apana bhacha kahin dar kaka manai le nilhalang pungli makai ang ta gamoya chu nilhalang kujin ko na ane ke phatal kalung ba chu khacha ni ka mai kasai chan do si ki chai ta Aile dinalang pungli makai hongi padi pidi tam tala gamla chu he kanu vai run pa na hit he ti kai ne do ta chu kanu hum vai run pa ka he pa ni kaloi pa ko ma chi gam chani te kanu sangai ma dun lawai la mon kane de te di ni tai ka te ani gamla pana si ti le ya gong le un ba nga chu kanu ka pa sa nga chu ka vai ni mun ta kichadi dewa ka huwa lu nai le ka uluin Kain lay torba pana nang pachu kum tangka moni kichayo rekan na yan kita chupa chupo boli ka hello moni
kui macam ngai boy lu kapung puma ka ba lu nai de ka pa dei ngai thau thau azing jing ka in chini san jang kanu la ka pa mi kam ngam tu ka kijata azing jing ka achi dikit dam tai le kanu asai pa bangin zani napa na ho na kanum ji kanu pui bo tuni ba na po hito atita ni mola kini pa chu ki gimbo ta cho azinga ka loi pa ma mani hung tiam kini i zana ai he ba ga chu nauri bu phal lo cha hoi pa ka pi de ti ba kanok ta lo kapa ai be ni ti ka he ta hicha chin pi ka bolam ta hi chini bang cho nom e kanuin number 1 na naw na sinunding na uto ati pung baro kanaw ka silchai ti umdi na ma kanaw sa anen deke buna na hon ni ting ati re pung khana mu ko nu ka bu long cho ma be se na him zo ke ka bu ka hon ba chun pung khan nina alam pung li ma khai hum ni ka nga lal dam nan chu khan be ka lu na la me khan be ka te ka ga po kina la ka lu hum ta ta ka be nai la hum ro ka lu kina la me ka te ki ka chi do ki la bu ka le mai le ka bu be ro ki ka ki cha ka me zo na ki ka ki cha tu ina na kai ni ti tu zo se ka dik so ke bu ko me ko nge ya tu ka dik so ke Cina coba kan muka pahung di ka kengal dan kasihan heting kata asal ni kanu hum ya hi kui ta chaim nanu hum tai ti lawas kanu gala kamu phala chu hello hum tai ta kadal jalai le bo kasih ho na bo nam ta le ki bol ta kati da ki phao sa ki ta ai la hum na ki ho na dai la bezo se dim chai ta Cakwan gay ki agad di baile, ay cakwan ang mandi kong talo pulada. Anadim so kay nati jala katiya kithaw sa ako. Ay lagu na hon ta budang honong tay. Buwag ang anala kikat kineda. Kamuin bo buna niya unta. Hoya gani ito ang mga kinakingana. Hibong kingala lay gilkir ka. Ano buwo kikat kichay tayo. Kanawin na niya hindi. Kasi dah cuma itu nabe. Kanu kapai boli ati zosi kabolo ni juno kanu kapamel muding ba kangampul kati kasi dok mo ba. Boli ati zosi kabol ni kanu la kapahung hunding ka kanga alaleti kasi dok mo ba. Hiji tusim kaga asay lo na chin pihang tayo. Ta sanchate ipakai Yesu Kristai ipiti aire vana ta sanchate amithi te puito dinga ahung ni khuhi nga ngal thailo hi te digan aziji plak daile ta sancha kanina ito divalo pakai na ito ta lo zilin ipakai Yesu Kristai mel muding nga lal bang ilom de ta beti kaselo no hi Tuza na isayo no ito. Kaya mo itingo azazawa pathinin ahil bang banguba. Pagkay Yesu Kristapi agamuts akipa ahebin. Hitsikipa na tupahi hamsam masapin. Missionary pagkay na tong masapin apang dami nahi. Amen. Amen. Tuza na kasayo no nipensin lang dahil. Kaya mo itingo mga hobumite tasan sate pakai ei solveti tuzana kasego no me pateni namaleng gamatong dingaso miching mitie mo anan diyan lang nile kaya mo iching ho ba anan lo dinhi amen aman kaya mo iching ho minoy nung pe chilaya lem chula miching mitie bi jan jong le pateni ni bola ama ho kyan no aile pakai jinba ama na tong ding pakai na tong dingin China tip na body na hoy na I macha do ka sa poi ti pho chen na mo jan pathin ka thang boy ne China tip na sia he na China sia pakai na tong dingil dunia na speaker pa pakai na tong ka tin kho ka man lo hi di ba le ka hasma ka na sia ba
Cikal walai jika hello pana pachin na tunga kana chi pakai wa aman ko dingin miching miti bili milal apu nang ma nakipi do ngai ti pujana kase igam sumwa Christian ko ay manaw ko misana ay lawaile rum gam ke ako na Christian e hoy tunay igam sumay hoy tan belaw chu I Christian ni na kumza abata ay mga pakaya di nga ito bang ang homa masingit ito na kasi mo pa mo nagulang sa atin Christian ni pa kanina tunin pagkain nang nahumuy dingan lang atasan sa atin humuy daw diyan pakaya nga paka kayman si kato eti nanging izat pakaya nga gaul na kol may tuwitili Christian in sunga patin mo po na napi, mipa mo po na, minu mo po na, mo po na, ay late pi mo po na napi ho, tunay izat, pagkay minapatin na to atin. Patin na to kiti, munchom na pas na evangelist mga vase ese pagkay na to hilaw cho. Na insunga pagkay na to atin, na tepi sunga pagkay na to atin, onu, Namo sunga patin na tong te na zi sunga pakai na to te di tuza na kasi no mahi tulay gam sung Christian broken family atawtal kapanama masig mun kanahin nula pati kiem kana chin Chandel district lang ngayon amo me apa na kikental insung kitikan ano Amaw niya kikenter inso. Hichilay mo na siya amaw nuzong kinso. Ate pizong ayit piya achang siya che. Apale acha kikenta. Kalunizani ate pi ahungin katusay chayahin. Amaw insung tusim chahin say kita. Atusay zong siya chuka nga ito ay le. Amaw nuway mo nanganchan asay amamik mo na ba asay ito. Ay azinga hi yung kitab tele ama maunuba ma chuhung kinin tin ate pi hung lambang sa heto hi sa nila ay insuma aboy na ate pi amon anasi na turoga ko ma husay tito ang ito ay o Christian so kita mo kan sunga ang lahi din kanung sunga ng kapon na mama sa hichi patien katang pa na sunga Kem kita ini jalan testimoni, saya masa pente itu amani te cai patim katang bain he. Nipi dia angap panahin tumi, amau nuahung tinggain, langkai walu sitain tuni, pacom ca farewell jalan itu nanti. Kasino ometi, panahin tumtan hele, ehung dong tak langkai. Pat saya testimoni saya nomor pat nomor kau buat ketim, amau nuahung tinggain. Asay masat pet-pet tuchung ke mi o patingin kele kain summi te dinga aigon pehi tuchung ke mi lang ile ton sona ki khental lot te insum banga ton sona ki khental insum ki ho insum testimony dinga hitai pi patien thanan testimony ho asay chaya kalum sum tong khapian chim gam ta hile Tuni in o kay achingdan at hiyamdan ka kingay to si katepi ka sumana na sita pakay na ingay dam kahit heno na ingay damdan nati mila at atepi ahin ko mahil atepi zong anong mga panapatin hauling pina na chansin bo kangay dam sana hitayati mi pila sa mani sa kikuto na kikoy mahil mi zong sinong chan sa abe kalhiwa sa udanta amani zan itang pikisin ka Patin katang bain. Tulay Christian insung kit elawan. Pakai na ito na. Oh, insunga minu mipat sa atin gialiti. Munso to pakai na tong tehizong lewa. Mau kanina natepi sunga tilpabo ninti kasay do momen. Nadam sumi. Henu nadam sumin. Mau sunga tilpabo le pa nadam sumin na zitu tilpabo nin pakai na tong ninti kasay do momen. Ya zonsu ki par tu mapun ko changla ji pise yam tiaile sunahi pecha ei so pa nai to di vekta ve kui mana to te lo la zanu nu ni ta ti ipia sei nahi dam tiaile sun kiti dam nai ni ko sei nahi ti tu jana ka sei to no me
zan ti ngai le kui macam na ato thelo na nahin ko ki chai ma sei nai le se ni ko hi ka ngai to si mun khana sun ka tes to ni na to pakai na nahin to na chu kumiza nahin da ai lawai le na pin tha bible ku le san na um pa na chu kumiza nahin da tin mi ten ai na dong si dese ka ni na dong ya pa kum som nila kum na Krista pakai na tong na kana kalsum ka kana ti na ba pa ibo tuan patin jalan pakai na ka to na kum sigi kem kana sigi ya pa kahin ko ahin patin na ka to na ka isi na ka ko ka pile ni pa patin na to patin ka tawa kem kathusa ho hi kum som segi zama ka zalo hi bo pohanam kagol halaya tu sum kathusa ho hi kan za ile ka tibe se ati so pathin ka thang ena le khanggon wala pakai na tama akisi kui ma koi ti ka sei do lom nei chu kumiti chan pathin na ka hin to atam lo wa na chu khat ve cha do ka gan thei ni mo pakai na ka to sa gan thei ge tin ka kisi ka pot pathin ka thang ba ne na gale na sa ai lo wala bol kola makachi pathin jale mani pur pum pi atam zo ka chu lo na om ta poi nagale langa zo aning lang pepe a chibung bong kolo ki ti on za ka de ka ta sanina bong ki tem ti on ka za de li len nagale sunga de aning pe pen ka na chi ji in gan the na tam ta ka na thurin kem program ka na chi ji ani mga tuluchan ya pathiam katang ba ni kanula ka pai o ina ka kha lo wangin ka chaman pakai na to hi ka ganthi wal ati tu chen ka za lo je pathiam katang ba e kunin mai to le ba phakhat khat le kazal kun chuma kele ke ka ngai to sin milung nya ki hi siam chula ka he moe tunin kazal kun chuma na chia o pathian na ka to do nei izat mo pakai ko ma ki pa man ka san ding ong dam ti ka ngai to ji ti ngai le ka to do form ka saba wal ji pathian lung se ken ko so nei pe pathian ko ma ka ta na tulai pathian ko ma hau sa zo ka thum po pathian ko ma si na ti na zo sa ta ka thum di paka tanti ne yo le chimti ne le wa nang ma na ka to the ni pathian ko ma ka tau ji lai to bu mi ne ne tau pi ne ka tau tunin ngai tu pa na hin ko che sa ga bi ole mi na chu ko ku mi zan ne be na lai na pathian na to na de ka tunin ngai tu ka ti no mi ne sate we have no less day to sing God's praise than when we first begin. In ko hai ta ngai to ai o mi ko chom ta ni tulai ka ni ku yo thi pha nam ta le mi dam te ho thi pha nahi ta e kum ki Christmas mudinga ki niam lo Christmas hom tho ta in ko mo oi en ve le chu kum ki na Christmas ni mas pe ni pam ki pe ai in ko thi thei lo dinga ki ngai to gari atol zo le speed anom chana chu lung hei mo khang tha ho thi at ging chalo lai mi thi pa nei ta jin tunisu nei be cha pathini nama be ramai ko nama dinga pha na ni ko ama na so na ama nei so na na tong dinga pakain esin padam nei ko ni pujana ka se lo no hi ka ngai lu no mi te tu ngai tu tele tu ngai tu Christian mi pa ka nei a mi pian tha kan nei ai pakai anga na to do ipiham tu ni ai ngi alung thi ma ki answer la ki bolo le Christian ni pa kan ka hi ai ka to do hi ai lo ai le ka cha ti adinga be choi tu na cha ti na chi nu ngai le na nga dinga na cha ti adinga ipiham mel chi te ken ka chi no zo sia ka sei pa te koi sen ka bol pa te cha ti adinga mel chi the nei ko ai pi na bol am ti question ka na bol chi tu jan ka in sei no chi ne Christian in sunga minu mi ka nei na tu ni nang hin ko ki chai le na cha te na thi nu te ngai lo ka pa chu i pi ta bang mi pa he te an he te de kha be le nu ka pa sa ma thi ma sa na ni ka ki ngai to chi
kathilong chunga aho limning mi ho limning ka ngai to ji te nga le kami ne nei don ko ji kathini le no hi o achapa ta kaina ke e ni kanua ki sidem o kapa ki sidem gau kana me sopia ai nei ke sopia ai nei ho ai ki sidem o ti ka ngai to ji te ngai le kapona ma ji kai ko mandan ka ki sidjin ki tir ko nan ka ne pathin ka thang pa tulai athi ni ano athi phabol kha sa sei thei lo mi ki tam na lo cho chilang program sa sa ka chima sangi kulang area khumin ma to ka se no po mi pa kha athi na ho lim ding ai ho mulang kai ho pha len ti ta ni athi phabol aho wa le khat sa mu ta po bi a sei ne in mi pa khanin khat ka gel roi ati ini chip yam tai le hichipai na dam lain gari na to le ati le aban sei ding hai ta ko hichi se ti pa ko ape na chu mi de thilong chunga chu anu jo ma be ai kanung sunga ka gel ro khat chu pachi ne ho ni pi na chip yam lai le ke zo phat khat te le hichipa ko ngai hu ti ding ka hi kala kachina ro chunga mi hu ho ni te hi pakai na ka to khat na hoi min izat se ding anei na ti o ti ka ngai to si te ga le ka kisi ma je ti ka se to no na ka se hi tu ni o ka ngai no bu mi te ka na sao da ta na mi na jo ko pon jom le kan se to na lai ding tu ni pakai adina ke ngoi chi ngoi athei top suna pathe ason bangin pakai van ason bangin pakai tu ipakai Jesu Krista vanoi ho hindu ha chang pa ki par to pa hi ha masape pe na ala pan bangin nang zo pakai tunin namang chano me ti tu jana ka se gom pi pen hi na in sum sim pan ding mo no nang namang chano me heno nang namang chano me na insu no mung su sia panading hepa pathing nang namang chano me ti tu jana isai do nom sahi tu lai Christian in sungi bola pakai na to nai ha sam ji wai de pakai na to ta sama ei chunga mi pakai na to ding ide na ta ma tam ji hi chu ha chu yo ha ni ka lo ding pakai ni ka ti ni he na chuna pakai na to ding mi ho ni nang soi mi chunga pakai na ipi ka to them ti tu khanga I hol pan choi kai ti ka sei do no me pha ni kin ta me min ko jo chom tu ji tu ngai to nang mawana pana tao jing sumi te tao lawa au mai lawa ko na bo khire ti ka sei do no Christian sumi te pi ka nei ma namo de ju thelo ni ma ho min ko na bo khire Christian sumi pa cha ti pe ju thelo til pa khat cha bo do lo mi pa ni ding ba o khu ka sama ma jing ti tu jana ka sei no ni tu la ei mi te cha te ni ho ko na ti ko pi di ti thi nu le o a he no amel chi ju hi pi ai dem ti ka ngai to a hele cha te number 1 pa te ko ma sil do chu be ri che beri to kom ko ami ating to da Christmas na di da nami wala tu di si ko judo jukam misisi nude jate ko na sil do chu hansi misisi ne o misisi a dandani mi tu kinung to ta to kon mai asu che di ya ni ko ko ipisi nam ta ile ke ka po ale ka loi ten ke ni si ki dem tu na ki tham ki tu na ki em si tu na cha te na sil to mina cha te dam te na dinga o Bible mi rumi point ko bete hoy tan study mo la chu Christian sunga pakai na to na pathi mi ba ki Christian sunga dinga pakai ha cha thi ko hi ti ge ro ka no mi ne
Hi soya kumuam dai Old Testament kanga mi pa ho ikut simana bela chuna muni kata asani. Mi pa kiti hi Christian in sunga dinga pastor hi ti sumil po hiti. Minu ti assistant pastor hi. Chate kiti hi evangelist missionary hi kiti hi. Tuzana ka vaira anum hi. Tuna yori chate rezil do chipiam. Hansi kunsi nongi hai aku na itrain mo itip dan hina. Hansi University kat kyo ngalang immediately first class student ni hobi dan. Very cheap. Kumsom ni ta lamzo ke nairo ni patang ti jung na. Gawar ni lo gari le ta ni ki pe na nga si chang si ati yung khunda. Hiya ban masa ke se ta chu. Mar kang lai chu Sate hi ahung lena le pate na ding ati tulai phat khirti sate la pate ka de ma papa ding kita bang yin ko ne lai sa paka dengan na phana to kasi hi itu pakai na to na opa mi ba ka nei nei pakai na to na ji chuma tin thabolin tin ka vai ha mo mi nei tulai mo lockdown tu kum lockdown wang lang ni pa jang te ya mi mang ka di se lockdown itu bidan ji nei kam di tulai ka chi nai ka nai le mi pa zat kam upanaw hang di kan ba upanaw hang mo na pakai tu ya ko si kan mai Upacapang Upacapang mo ako kahit kita upanausin zero na ita ano ba sa lahat siya niya tigan so na ba hila lunggong kitay Wala ko ito mupi nausin mupi capang kuning na ito Bitampi jinay dengan tumin jinay nang may kutit sa magulat tampin jinay dengan tumin jinay nang lawin ay kutit sa patsinin nang zinti nang sinatin na mahoy mo ito patsinin na zito mati pabo na pagkain ito na naman napihin dito dyan kasi tumin nga ito rin pagkain ito na zalo tulay yung broken family na suna ay wala pagkin na to na matsal pero matiu tampi kasi na to lang family na magka-forecast mo la kain sa pagkain na ito sa mga ipisihin na tika nga ito ay ziza ki kaso ni o ki nga ito na kasamit kasi ito kung kizato na nasamta masawaya ito hiyang le ko buhay sima Bible sumang sima hile minute zite azada ni kabeta hile no bigasa kapagay at ito Azite lemo te so lemo te ato ai ko te ngai le kimu pu di ero le sei no mane te ngai le aziko ma min sei no mane te ngai le mailo kapakai pian to ko man sei no mati ai la kapakai sei no kane kiti tu lai mi society sunga ma itu ai sai lo he iko dan jamna asuk tak ko azite min hello minu tamata Ako jom le, he nau ting, he, zai bo, nang kasay cho, iti, kon kamoy kati sa ta kani asiti ho hi nume ho hi kabe ngai le, asito ho hi piti ko bang tan apumin ko hi, ako tang le, he ba, nasi nangin nakizala wai le, kung nazakin ho diam. Ito pagkain na ito kasi ngayon sumang pagkain na ito sa tinanabanan lang Pilipon. Amen. Pate, kutiamin mo na siya pate ka niya sipsubi ka. Pate hindi nga kinaita mo ka. Mizo ang idea ka inay haw ka ito. Kulay sunga mizi ka na ina pa sa jin mi ba. Lendo na kay chi Ayin sunga malo ma zinu mo ay kage betle. Ho se te men pi de kilo. Ana ji pa cho.
miji pa sa jing ni pa ki unda ijai ki ngai na in sumara samji ti ka sei na zina ngina pa cha pa midang kan pa sa ti so aluhang kan diam na ngai lu ni na zi cho pakai na to na ngai lu ka ti no bre na ngai lu ngalo na zi na ngai lu wa hele evangelist mo ino ngai ban na ngai fi se ti be evangelist mo I de no si na ha aman ngai lu lo mi na ngai lu zo na lu hang chi ki cho to ma le si chu nga ataba ni im ta lu ki to ta ma bi se hi chu ma zo se ngai to ta pa mi tam pi na si to pa kai nin ko mo ma pa thim na to ko mo to azina da na masakka azi pa su ngai nei ko chi masata ai lo ai nei pi chi masaja azi ko ma angai lu pu sim sei man lo mi pa mi mu tam ti nei tu za ni der na zi dam lai su na pa kai na to na zi ngai lu dan jo na he lo na zi dam lai su na pa kai na to na zi za bo dan ji ko sa dan ji ne he lo ai ne ku ya ma ki si ji phar kha te nang na ki si to ai ki si ji ko ne he nang na ki si de he चाहते लोग नहीं तो कम लाते चाहते न नूदम पे नू लपा नहीं लूँगा पकाए न तो नहीं नू नहीं लू तीन कमाई मानो तू लाई नू लपा नहीं लू कम तो के तपो न नूदम सुना नू नहीं लू बेच सानों लो कम तो नहीं आया फर्क करने की सीट चु न पाची नहीं है पा तो लेसे चुनानम कलवार नहीं तो कोई पा तो बाबा तन्ना ना पासन संजोम ले ना पा हम तो दिवाही तमु ये ना पा हम तो कर से चु नंग ना चीते बेने अतिकन को मा हम तो वो है वो तीन कमिलांग बें बें ना हम तो वनंग इले तीजाना नंग ने ची बोला चिका से हम जाए inui pa chunga pakai na ito pacho nula pa chi milo bahi inui pa ngai lu te san chu nula pa chi nunga amani han so member hoi ta ta itun piu hi nula pa ngai lu te san ka pe ni lo bahi nula pa dinga member stone hoi pe nula pa dinga cha te ni bo te pe chi pyam dai le na nula pa dam sungin na nula pa lu hai na ni ko mangin ti tu jana ka bai ba no nahi Mother's Day, Father's Day, atam jo ni nakamay ko. Ahi, kanu ko mga kasi. Ewa chate muiza yung teita, dami ni bolo kakan gyalo. Mother's Day hulo na hile. Anu ko masum tumin din anu ding kill joy. Mother's Day mute ngay lu na siya. Allah lawdan, na ulit dia pa mali. Allah lawdan na jo. Napasum naman na ngayon na bersa na napatri na joke. Ken kasi ji Father's Day, Mother's Day iti ham kya hai inudam sum se ni siya Father's Day, Mother's Day iti kasi do nom ju. Hiji nanuden ni ko na pate ni ko atil phana bol kami nanudam sungin til pha bol achu na ngadinga pakai na to na ni pen hitai tu zar na kasi do nom ni. Ken kanu ko ma kasi heno Ima cawa tilpil ka day zoku kapite suna chay o pakai na tamo dinga na yung day na mga tunay na tamo mga kalsong kahitay Mother's Day man kono na lumbo mo hit ka kadwe inute ni ko yun KBC number 16 the speaker ay ko kanule ka na tamo sa kahitlar ka kanunayin kanu leka sa nasingin kanomin midlong kumin ay welcome Atu sayo, atu cang ucap yang tadi. Leisi cunga nubang pacung nuloi pen nahitai ati ulai tak cung. Kanung nung suka kau kat kecil kecil. Tune kangai kursi tiangai. Mun kana kecil na cung. Nude kami na deslam nisi. Oh, kacapa ni. Kahin kuat capa kat se numezong kahin. Capa kat se kani. Agul hana apa ni anu apa lu hena kat ca. Anu apa nui ni apa lo boy itu kagian lain ketemu lagi kita bang yang mesej cuma mengalai nanti kamu sunga kira kapun nama aja kanuri tabung tes kamu ni bikoma kei cung cang asai ting kami itu aile kami di kei itu ini ngai itu le cate nanun nan senuar deh
napan nang chapan nei si ahi pathina thang van ni za na ai lawai la ki pa nei za na ti gel do ti ka sei do lo chu nula pa ni o cha te ni ki pa da sang na o pau len ma nang ka ba sangin hu cha ba le ka chum chon ti ti atama tam ji va nei hin nang ne kin sang sang ui cha ki ma ra to zon ti ti atama tam nu te cha te hin do na ba ki si ka ge ka ji ya tu zana ka sei nom choi ka am ta le ke ngoi ching ho ki pa na tu pa aza za u chu ama hon a hi nau zo se anung su na bi ane ago zo se anung su na bi hi chi ke pa na tu pa in hang sa men na che ta ben pa kai na to na ta be ti tu zana ka sei no hi nang zo ton so ke pa na ton so ge ading a ki pa na ipakai Yesu Krista chon site hu hingninga humi hiyo nangin kipana hina nei ta ai tu na na boli chu kap ta le pakai na to na kadam sungin pha mangjing ka ti ka sei do no he mun som choma pakai na to kal su te hin lang ai la ba che sa ti na hi zo le chu pathir na in sunga na ji chu ma ti ho boli pakai na to ding nang ban so le na nu na pa sunga pakai na to ding tu ni nang na to ni igam sumlay nam sunga pati na tong ning tuni pagkain ho so so na bete itu zana teknik na kasi no ni ngai tu achena chalen sunga kai tuni nei kun pechai paka anga ti phabo na to za na ki kon tai pagkain ng tiding kipan lalu ku isa ki san te na ki koi do te ai sai na kasi no kung hindi dyan Christian yung sumipa na hina Christian yung sukhando ngayong na hina pagkaya ang akipaman himboro ngayong na hina kaya may ching ho kipana to pa sakpa kipana amuha at sa uwa pa pagkaya di nga missionary masuki pathin mo doon sa kaya apan ito mong hina pathin yung tunin sa mga kezong itabong na ito lazong siya nga tong siya nga harka pila pagkaya nga lalikot sa akin dito ang sabi ay na tu pati kawan lang isay nung dosin isay nang kikuha din ng jitsun ay sa sana ng dinamit ng kating ikaw na in jitsun kapay nung pati nito kung sunggam ng payment yung lang kung sunggam na le pati na iko sa yung lang harap nila pagkaya nga kimuto ka sa iyo pati nito sa aking sinjing tahan tinasay na kasi ito tu program sa nga may minana samji abol hi ho pagay men ki ngai dong tin